Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayag ta buludag ti anak ta, Gia. Anya? Buludag tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay anti ubing. Isublik ba't la adagos? Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludag lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradum lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaamo ko naklangaruda. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ata kayat kumuta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ka aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo laray ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, Nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no adada intun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, Nanang. Ay na isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, Nanang. No awan pa'y ti apo ko intun madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, Nanang. Ay naanak ko awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat da ito'y para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, trabaho kami manan, Nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman aklaunay Rake. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kuana. Anya lang una ti pagdanagan nyo kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami tamangan no adada kasama pasama kuana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kitaan nyo kanya kaya. Diyak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasawa kayo. Di mo ngamin ikan itida kasakay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya akan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wun, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, Nanang. Alas daw sa nakkaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, Nanang. Ada ka di diyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita kat awan nagbaliwan na. Wun mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, Nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Na imbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayong ti ex ko, Sasha. Na, anya manen ti aramidam ijay. Buludag man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan ta. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manen maasikaso. Dahil talaga ya. Nalakalang si kakit di mat. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko na taday dyan niya. Makamu ka. Anya manen ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga eh. Duwang aldaw lang. Isublik tumutlaan ka na kayo. Agasam man ti duwang nga altaw. Anak ko mat na ita. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo gaita abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod manen ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen tatimbaga na kat nagsarita kayo. Duwang nga aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kastang arod, awagam ti ex mo anak ko. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludag iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin no? Duwang aldaw lang, mat. Apay adi mo kayat ni pabulod, kat busy kamot lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak ngagtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho kamot lang ah. Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak ko. Mapankualaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kadye kalivin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti gagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimot laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat masawan. Bado na payla ang dayta idi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta iso nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasaunay ya, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaeng. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. No daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu ititit ti ubing kang kwa. Kasano nga'y no agungat? Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbangan na iti anak mi, taawan mat itid na sustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa'y ti kunayo nanang, sigurado asan amang tadayjay, isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anyaga po, ngayimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adayamag. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron ba't makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mait. At dakarbangak ken ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo asustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi na nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mat ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buluday. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak, kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubingkan ko na. Ay wen, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di na matas-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagadakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya? No nagbalin ka kung mga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbangak tatang.
Karbangan mo't nga ipagbagam rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag, kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo, tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrobwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Uy, lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sa bali abadom dita, tagpulis ka. Nakababa inti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Naa, saan mo't a-revealing ti kawus ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan da iti kalugaran tayo. No kasta ti kawus mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpulisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawus mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tinsuot ko. Ay, nawaw! Apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano ar-aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jak man amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslastog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga patpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado, matinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi, tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma.
Makasinsidaak meten iti sardinas. Anya abranti kayat yo, tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti palay nga ipatpatakder da ah. Ay katbay te ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Na, apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga rin ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amura kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga aramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namati. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wait, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga ro, damasapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramid, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apay di yung bagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta, mamaatyak mo't iti Diyos. Ngam saan kung ipanpanakil day ta? Saan ka nga ukuman ti padak a tao? Di yo amo ti lawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kadag iti kilaw nga aramid tayaw? Diyak manamo ka na kayo? Da kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjeng Alex, Tata Reno. Nagadumanen ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, tata? Amumon ah. Ay nawaw, no agsasaumot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Di kayat na siguro akat iso ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din ah. Maasarak mo't ngamin iti panagsasao na numaminsan takunam na nasinaw. Namate iti kunana ngam nakalaslastok nga agsasao. No para kanya kat peke dayjeng Alex, tata. Saan akas ti adda iti Biblia? Saan akas ti aramid ti pudno anamati? Si kamanod ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinangibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobra ang ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kaya ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw na nang. Saan nyo kumamat at tagidag sanday ta ah? Na, apaya kasta ti kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbag man, tayo manugot nila kayo mo kasta ti isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. Doon na mati kakas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kayo mo. No istrikto kalaunay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kayo mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan agapot agul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang ngamin akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay nalay ni, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny.
Wen ata nakapigpig sa nga minti sa una dayjay tata. Ay, pagparikotan na lang amin na Ammumot dayjay lalaki. Relihiyoso ko no. kasjay ay ati aramin ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na, ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day ta ata ti amuna kat isu ti kalalaingan. Isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana. Ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na tipada na atao kasla perpekto. Sapay la ko maata maamiris na mutan na kita abindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na ti kawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat ti kawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amare. Ay na, talaga amang ibabain day ta nga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinenda kami matan nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod mo ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan? Saan ba't ah? Saan laang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati na kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamat asaan daan na mati. Madlaw mat iti garaw da. Na, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbagak kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano ko maapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no, agsasao ka. Pagan ano da ko maadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di, kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Renaw, kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kabsaat. Ah, nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iji simbaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanak ko nam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Ah, apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan ang muwak ah. Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin a feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamati nga ipanpanakkel mo? Aktal na ka man pa'y.
Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amang agtibagbagak na amom akam mali ka. Pangasim man. No talaga kamitlaang, isurom ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akas la perfecto ka. Takasano apat tiyanda ka, no kasta ti aramid mo. O kumam ti padam at taong. Adumanan ti impos ti anak yu ti Facebook na naton niya. Ay, talagang awan denggan na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbagana, nana. Agkalintigan man ngaminan ah. Kaya't yu abuyaan, nana. Sanang balasang ko. Nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo ata agbasa man iti Biblia, nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga ak tumanon no mapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga po delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, at daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita na nang? Agbasa ka manun. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita, Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapan kang kuana. Saan mo ten akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good. Ano nagnakamutan, Mare? Sapay la kumata tuloy-tuloyan da ito'y, mare. Agbain mat siguron, Mare. Talaga nga masinson ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabanog magmag na tata? Makadlawak Ha? Awan meten tinsawang mo negatibaw may papan itilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni Tata Rino mo. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay, nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita nga masyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Amom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw,
No tinulungan na ko maitay, dinasayaat ko ma. Tas sumumbat pa lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y ko na at tumulong ka. Ti bagam ket day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na Eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka. Taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan ditoy? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama. Tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakes kadagiti istorya. Anyat si dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Ditoy ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasan? Laitang araw, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramidin na ije balay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itian niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yan Mare. Agraman day taba nag-istorya umpay kanyak. Wala ata siyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan Eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agururay lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apay yun Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan matdakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay Mare. Agin sisingpo la day ta mare. Umay kakidi, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang ka. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas dyan ninanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw. Kasang-sangpot mo lang ang kastakit din. Ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar mo tikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita ah. Imposible mata. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak a makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwana niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw. Ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post. Pagparikutan pa eh. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawang. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka Eman. Ha! Isubli kan san kan nanang mo.
Talaga day a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti pisbaw. Ay nawaw, nagpus ni Eman iti kasta maray. Anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mo't nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapul nga ipos na. Aglablabos day abirawn. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day abirawn. Nay kita amaray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga daw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikas ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Dijak pa'y kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderaw. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling boss dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko mat kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapol nga i-post mo wano istorya am kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko na kat inakmat day jay. Una, taik ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas na ko nakitayoyn, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya? Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. Di ka mo't makaisam, biron anak ka. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya? Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti isyu. Ibagam kanila kay Mau, ano adda di yung nagkinaawatan, saan na masapol nga idanon na iti inana. Ay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasalungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laeng tatang. Ay madi anak ka, irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok ana singad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo tipod no kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mo't nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot. Ano sa muna? Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilya yo, Maray. Istorya laeng may.
Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan tirurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw, Agim imbestiga Si kantumo nga min maray. anya, Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak kau. At ngamin ti dida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak kau. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na mutyar aramiden na. Kasla pa karagsakan ng agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan, tikas taagalat, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa. Takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakis jay anak na. Limulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko nagtumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapol asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y anak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Word maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan mo't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo ngaminan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro ak akatugangan. Manen, Agbalbaliw ka mutin iman.
Tulungam ki din ni baka mo. No ada ti diyo na kinaawatan, di kan ag-post iti Facebook. Itaman pa'y anak ko uli mo kasi ka, Eman. Apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako na akon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan, nagbinduta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mang solbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.